بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير شما مسلط هستین. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا أين حتى تسكنه أرضك طيعا وتمتعه فيها طويلا. جهت تعجیل در فرج امام زمان و سلامتی آن وجود مقدس همه با هم صلواتی اهدا می‌کنیم. اللهم صل علی محمد. خب بحثمان در رابطه با دومین محبوب خدا در قرآن بود که توبه کننده ها بودن. ان الله یحب التوابین. مباحثی رو مطرح کردیم، اما 4 بحث مهم در باب توبه باقی مونده که انشاءالله اینها رو باید دنبال کنیم. 1 حقیقت توبه و مراتب توبه. حقیقت و مراتب توبه. 2 فرق بین توبه و انابه.
چون در قرآن و روایات گاهی قد لفظ توبه آمده، اناب، توبو، گاهی قد لفظ انابه آمده. بله، اناب الی، منیبین یا انیب الی ربکم. آیا بین توبه و انابه فرق است یا خیر؟ و اگر هست اون فرق چیست؟ این بحث دوم. بحث سومی که خیلی خیلی مهم است وجوب توبه هست که انشاءالله بحث خواهیم کرد. به ادله چهارگانه توبه واجب است. و آخرین بحث که باید انشاءالله پی بگیریم آثار و برکات توبه هست از نظر قرآن و روایات. پس این 4 بحث رو انشاءالله در این جلسه و جلسات بعد باید داشته باشیم. حقیقت توبه و مراتب آن، فرق بین توبه و انابه، وجوب توبه و آثار و برکات توبه. ये जो हमारी बहस पहले से महबूबान खुदा के बारे में जो वो चलती आ रही है, यहाँ तक कि हम जो दूसरा ग्रुप है और दूसरा ग्रुप दूसरे लोग हैं जिन्हें खुदावंद करीम जो है पसंद करता और दोस्त रखता, वो तौबा कुनंदगान हैं जो तौबा करते हैं। तो इस सिलसिले को हम आज इंशाल्लाह आगे बढ़ा देंगे। इसके बारे में जो है वो 4 बहसें जो है वो बहुत मुहिम और इम्पोर्टेंट है। पहली बहस इस हवाले से जो है वो इसकी तारीफ और डेफिनेशन, तौबा है क्या, उसकी हकीकत को यहाँ पे आज हम मुशख्खस कर देंगे, तौबा किसे कहते हैं, और तौबे के हवाले से जो मरातिब है और मराहिल है उसको भी हम आज यहाँ पे बयान करेंगे। दूसरी बहस जो है वो तौबे के हवाले से होगी, वो ये कि तौबा और इनाबे में क्या फर्क है। दोनों वर्ड जो है वो कुरान में जिक्र हुए, इनाबा भी आया है कुरान में और तौबा भी कुरान में, इन दोनों का जिक्र हुआ है। आया इनके दरमियान कोई फर्क है या नहीं, अगर फर्क है तो वो फर्क क्या। तीसरी बात जो है वो वजूब तौबा, तौबा क्या है, वाजिब है या नहीं है हम लोगों पे। तो इसके हवाले से 4 दलीलें हम आज इंशाल्लाह यहाँ पर बयान करेंगे कि वाकई तौबा वाजिब है इंसान पे या नहीं। उसके बाद चौथी बात जो इंशाल्लाह यहाँ पे हम करेंगे इसके हवाले से आसार, इसके आसार क्या है, तौबा के आसार क्या, अगर कोई तौबा करे वो क्या मिलेगा उसको, कौन से बरकत जो है वो उसको जो है वो इनायत किए जाएंगे। तो इसके हवाले से यहाँ बहस होगी। اما در رابطه با حقیقت توبه به این چند تا تعبیر عنایت کنید. حقیقت توبه بر اساس آیات نورانی قرآن پشیمانی است. حقیقت توبه پشیمانی است، یا بفرمایید تولد دوباره هست برای انسان. تعبیر سوم در برخی عبارات داره، میگه گناه مرگ معنوی انسان است، اما توبه سبب حیات انسانه. یا بفرمایید توبه نتیجه فعالیت نفس لوامه هست، چنانچه گناه ثمره نفس اماره هست. انسان از نفس اماره میخواد بگذره و لبیک بگوید به نفس لوامه. پس اولین نکته در رابطه با حقیقت توبه عبارت است پشیمانی. بله، پشیمانی
درونی، انقلاب درونی، یہ حقیقت توبه است. و الا اگر کسی به زبان توبه کند ولی در درون پشیمان نباشد، روایتش رو الان میخوانیم، این داره خودش را و نستجیب بالله خدا را به تمسخر میگیرد. انہوں نے فرمایا کہ اب ہم حقیقت توبہ کے بارے میں یہاں بحث کو آگے بڑھائیں گے. تو توبہ کی 3 اصطلاحیں یا 3 معنی توبہ کے حوالے سے کیے گئے ہیں. ایک معنی جو ہے وہ پشیمانی کے، یعنی آدمی جو ہے نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے کسی گناہ پر اس نے وہ انجام دیا ہو، اس کے بعد وہ پشیمان ہو جاتا ہے اور نادم ہو جاتا ہے. دوسری تعبیر جو ہے یعنی وہ دوبارہ سے زندہ ہوتا ہے. جو توبہ کرتا ہے، مان لیجیے وہ مرا ہوا ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، جو ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن یہ جو توبہ کرتا ہے تو دوبارہ اس کو زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ اگر گناہ جو انجام دیتا ہے انسان تو معنوی طور سے وہ مر جاتا ہے، لیکن جب توبہ کرتا ہے تو اس کو معنوی حیات مل جاتی ہے، زندگی مل جاتی ہے اس کو. تو اب توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ جو ہے وہ جو نفس لوامہ ہے ہمارے اندر، وہ ہمیں ہماری ملامت کرتا ہے اگر ہم نے گناہ کا انجام کیا، تو اس نفس لوامہ کی فعالیت کا نتیجہ جو ہے وہ توبہ ہوتا ہے. تو یہ ہم گناہ کا حکم ہمیں کون دیتا ہے؟ نفس امارہ. تو نفس لوامہ جو ہمیں روکتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ایک نئی حیات اور زندگی عطا کرتا ہے. اگر در روز خدای نخواسته دروغی گفتم، تهمتی زدم، دلی را شکستم، مالی را خوردم، اما شب موقع خواب به چشمام نمیاد، خودم دارم خودم رو سرزنش میکنم که چرا امروز چنین کارهایی رو کردن. خوشحال باش که اولین قدم توبه رو برداشتی که همون پشیمانی درونی است. تو اگر زندگی میں کوئی جو ہے وہ کوئی بھی انسان اگر جھوٹ بولے، کسی کو تہمت دے، کسی کا دل توڑے، یا اسی طرح جو ہے وہ مال حرام کھا جائے، اب یہ جب اس دن جاتا ہے بیڈ روم پہ سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کیوں میں نے آج اتنے سارے گناہ انجام دیے. تو ان کا فرمانا ہے کہ یہ فکر اس کے دماغ میں آنا یہ خود عنایت ہے پروردگار عالم کی کہ یہ پشیمانی کا جو ہے یہ خود پشیمانی ایک پہلا مرحلہ ہے اس توبے کے لیے. تو اس کو خدا کا شکر کرنا چاہیے اس انسان. چند تا روایت بخونم که اولین قدم توبه ندامت و پشیمانی است. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه میفرماد الندم توبتون، الندم توبتون، پشیمانی خودش توبه هست، آغاز توبه است. امام سجاد سلام الله علیه در دعای 31 صحیفه سجادیه به خدا چنین عرض می‌کند: اللهم ان یکن الندم توبة الیک فانا اندم النادمین. خدایا اگر پشیمانی به سوی توی خداست، به سوی توی خدا توبه هست، پس من زین العابدین پشیمانترین پشیمانان هستم. یعنی امام زین العابدین هم طبق این دعا اون ندامت درونی و قلبی را آغاز توبه می‌داند. اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ روایتیں جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا. یہاں پر پہلی روایت جو انہوں نے فرمایا الندم توبہ،
नदामत और पशेमानी जो है वो एक पहला मरहला है किसका, तौबे के हवाले से। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सज्जादी ने 31वीं दुआ में फरमाते हैं कि खुदाया अगर नदामत जो है वो तौबा है, अगर नदामत जो है पशेमानी है, दिली तौर से ये नादिम है, पशेमान है, अगर ये तौबा है तो सबसे ज्यादा नादिम मैं इमाम सज्जाद हूँ अलैहिस्सलाम। پس بنابراین پشیمانی یک حالت قلبی و چیه؟ درونی است. حتی اگر به زبانم جاری نشود انسان میتواند پشیمان بشه در درون که چرا من گناه مرتکب شدم. اما سوال این است که چرا روایات ندامت قلبی را حقیقت توبه میدانند؟ این را امیر المؤمنین سلام الله علیه بیان میفرماد کسی که قلباً پشیمان از گناه بشه، خود همین پشیمانی قلبی مقدمه است برای ترک گناه. چرا؟ چون این وقت آدم گناه میکند هنوزم افتخار میکنه، پس این خودش دوباره مرتکب گناه میشه. اما اگر کسی بعد از گناه قلباً پشیمان بشه، این پشیمانی قلبی بله او را دعوت میکند که دست از گناه بردارد. این روایت دعا کنید قال علی علیه السلام ان الندم علی الشر یدعو الی ترکه. اگر انسان نسبت به یک کار زشت قلباً پشیمان بشه، این پشیمانی قلبی موجب می شود که او دست از گناه بردارد. پس اولین قدم توبه ندامت و پشیمانی قلبی است. ये अब पहला मरहला जो है वो तौबे के लिए इन्होंने फरमाया कि इंसान दिली तौर से नादिम हो जाए, पशेमान हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो ये क्यों ऐसा है, तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने रिवायत में इस अमर को, इस चीज को बयान किया है कि किस तरह जो है वो पशेमानी मुकद्दमा बन सकती है, किसके लिए, तौबे के लिए। उन्होंने फरमाया कि ये तौबा जो है ये मुकद्दमा है किसके लिए, तर्क गुनाह के लिए। देखिए सबसे बड़ी चीज जो है वो तर्क गुनाह, लेकिन यही कि आप सब नादिम होते हैं किसी चीज पे, पशेमान होते हैं किसी गुनाह पे, ये मुकद्दमा बन जाता है किसके लिए, तर्क गुनाह के लिए। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि इस इंसान को जो नादिम होता है, पशेमान होता है कल्बन, इसको ये दावत देती है किसके लिए, कुल्ली तौर से इस गुनाह को तर्क करे। اگر میخوام یه مصداق بیان بکنیم، سحره عصر فرعون بوده است. اونها وقتی متوجه اشتباه کار خودشون شدن، بلافاصله قلباً از کار خودشون پشیمان شدن. اما چه پشیمانی پرسود حاضر شدن به خاطر دست برداشتن از این کار و جبران این کار اشتباه، یعنی جادوگری، همه فشارها و عذابهای فرعون رو هم تحمل کنند. پس بنابراین پشیمانی قلبی به انسان یک توان میدهد و انگیزه میدهد که دست از گذشته سیاه خودش بردارد و خودش را به وادی نور برساند. इन्होंने मिसाल बयान की है सहरे फिरऔन, जिन जादूगरों को फिरऔन ने जमा किया था मूसा के मुकाबले में लड़ने के लिए। तो जब उन्हें ये एहसास हो गया कि हम जो है वो गलत राह पे हैं और गलत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो फिरऔन के मुकाबले में खड़े हो गए और दिली तौर से वो नादिम बन गए।
यानी उन्होंने कहा है कि ये चीज जो है वो हमसे अब नहीं हो सकती है। तो उसके लिए ये जो कल भी उनकी नदामत थी और पशेमानी थी, इसके लिए हर उस चीज को भुगतने के लिए वो तैयार हो गए, क्योंकि फिरऔन ने उनको उसके बाद धमकाया कि मैं ऐसे ऐसे आप लोगों के साथ कर सकता। دومین مطلبی که در حقیقت توبه نقش دارد اقرار است. یعنی علاوه بر اون پشیمانی درونی، انسان به زبان هم به مقصر بودن خودش اعتراف بکند که علمای علم اخلاق از او تعبیر میکنن به تواضع. یعنی انسان از مرکب غرور خودش رو پایین بیاره، تواضع بکند و اعتراف بکند به گذشته خودش. اگر دلی را شکست، بره نزد اون دل شکسته بگوید من ازت معذرت میخوام، تا توانی دلی به دست آور. دل شکستن هنر نمی باشد. بنابراین اگر در محیط خانواده دل زن و بچه را شکندیم، آمدیم بیرون منزل قلباً پشیمان شدی، شب که برگشتی اولین حرفی که میزنی از زن یا از اون بچه‌ای که دلش رو شکستی چه کن؟ عذرخواهی بکن. این معنای توبه است، یعنی اقرار بکنیم به اشتباه خودمون و در پیشگاه خدای متعال هم اگر گناه کردیم جای خلوتی گیر بیاریم، سر به سجده بگذاریم، به اقرار به گناه خودمون بکنیم. این روایت نورانی امام باقر رو سروران محترم که باید با آب طلا نوشت گوش بدیم. خیلی روایت زیباست. الا والله ما اراد الله تعالی من الناس الا خصلتین. به به. الا، آگاه باشید. بعد امام قسم میخوره، به خدا قسم، خدا از بندگانش دو چیز بیشتر نمیخواد. خدا از بندهاش دو تا خصلت رو انتظار داره، دوست داره. انشاءالله بیایم از همین امروز این دو تا خصلتی که خدا از ما انتظار داره تو زندگیمون قرار بدیم. یک، ان یقر له بالنعم فیزیدهم. یک، به پیشگاه خدا اقرار کنیم به نعمتهایی که به ما داد. دیگه خدایا تو بدی به من سلامتی دادی، تو هستی که به من رزق دادی، تو هستی که به من عزت دادی. همین که قرآن میگه فما بکن به نعمتن من الله، هر چه از نعمتها دارید اقرار کنید که از سوی خداست. خب اگر انسان اقرار به نعمت بکنه، خدا چیکار میکنه؟ فیزیدهم، من خدا نعمتش رو افزایش میدم. پس اولین چیزی که خدا از من و شما انتظار داره اینی که در پیشگاه او اقرار به نعمت‌های و اما به نعمت ربک فحدث. این قرآن میگه هر نعمتی که خدا داد در پیشگاه او بازگو بکن، بگو خدا اینا از من نیست، اینا همه از جانب تو میباشد. این اولین خصلتی است که خدا دوست داره. دوم، و بالذنوب فیغفرها لهم. دومین خصلتی که خدا دوست داره که انسان در پیشگاه او اقرار به گناهش بکنه. منتهای مراتب سعی بکند این اقرار به گناه تو خلوت باشه، چون انسان یه سری گناهانی داره خود افشا کردن این گناهان هم قد مصلحت نیست.
در خلوت خودت با خدا، امام باقر میفرماد اقرار به گناه بکن. اگه اقرار به گناه کنی آثارش چیه؟ فیغفرها لهم، خدا هم این گناهان رو میبخشه. این که خدا ندونه ما چه گناهی کردیم، نه خیر، خدا میداند، اما میگه هر چیزی یه آدابی داره، بله قواعدی داره. قواعد بخشیده شدن گناه اینه که قلباً پشیمان بشی، زباناً هم به مقصر بودن خودت اعتراف کنی. این چقدر قشنگه. شما گاهی قضیه اشتباه میکنید، سریع میگه آقا معذرت میخوام، نمیگیم؟ تا میگی معذرت میخوام، طرف نگاه بهت میکنه، میگه برو به سلامت. اما اگر کار اشتباه بکنید، سینه هم سپر بکنید، میگه کردم که کردم، طرف مقابل در برابر تو موضع میگیره، بله؟ اما اگر بعد از ارتکاب انسان یه عذرخواهی بکنه، طرف مقابل شما رو میبخشه. پس قدم دوم توبه بعد از پشیمانی قلبی اقرار به زبان است. اب انہوں نے فرمایا کہ اب دوسرا سٹیپ اور دوسرا قدم کیا ہے اس حوالے سے، توبے کے حوالے سے؟ پہلا مرحلہ تھا پشیمانی، یعنی دلی طور سے یہ نادم ہو جائے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اقرار باللسان، یعنی اب دوسرا مرحلہ توبے کا کیا ہے کہ آپ زبان سے بھی یہ کہیں کہ خدایا میں نادم ہوں، میں پشیمان ہوں۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا تو آپ جا کے اس سے آپ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، یعنی زبانی طور سے بھی آپ جو ہے وہ اس کے سامنے جا کے اس سے کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے بخش دیں۔ اسی طرح خدا، یہ تو وہی انسانوں کی بات، باپ سے آپ نے برا سلوک کیا، ماں سے آپ نے برا سلوک کیا، یا کسی انسان سے برا سلوک کیا، جا کے ان سے معافی مانگے۔ خدا کے حوالے سے بھی اسی طرح، آپ نے گناہ کیا تو آپ جا کے کسی خلوت کنج گوشے میں آپ بیٹھے خدا سے یہ کہے کہ میں نے گناہ کیا کہ آپ مجھے بخش دے، تو خداوند کریم بھی اس جو آپ دعا کرتے ہیں اس کا جواب دیں گے اور آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک اچھی حدیث ہے جس میں خداوند کریم لوگوں سے دو چیزیں چاہتا ہے، دو صفتیں اور دو چیزیں ان سے چاہتا ہے۔ ایک یہ کہ جو پروردگار عالمین نے ان کو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کا شکرانہ، یعنی کہے کہ پروردگار عالمین جتنی نعمتیں مجھ تک پہنچی ہے وہ تو آپ ہی سے ہے، جتنی بھی نعمتیں میرے پاس ہے وہ آپ ہی سے۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ نعمتیں زیادہ ہوگی، جب آپ شکر کرو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ نعمتیں بھی بڑھ جائے۔ دوسری چیز جو خدا کریم ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اقرار کریں کہ خدایا اگر ہم نے گناہ کیا ہو تو خدا کی خدمت میں ہم یہ اقرار کریں، خدا کریم ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ تو خدا کریم بھی اس درخواست کے حوالے سے کیا کہے گا؟ چلیے میں نے آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف کیے۔ بس نعمت جو ہے اس سے ہم سمجھے کہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر ہم نے کوئی غلطی کی، خدا کے قوانین کو ہم نے توڑا تو خدا سے ہم طلب بخشش کرے، خدا کریم بھی ان گناہوں کو جو ہے وہ بخش دے۔ همینجا ما یک دعا میکنیم که خدایا به ما شهامت عذرخواهی و مرحمت بفرما. واقعا آدم این شهامت رو داشته باشه. شهامت عذرخواهی نشانه تواضعه. بله؟ شهامت عذرخواهی نشانه تواضع است. شیطان گناه کرد ولی شهامت عذرخواهی رو نداشت. بله؟ وقتی خدای متعال ازش سوال کرد که چرا همه سجده کردن تو سجده نکردی و از فرمان من معصیت کردی، اگر یک شهامت عذرخواهی داشت
میگه خدایا غلط کردم، نفهمیدم، منو ببخش. اما به جای اینکه شهامت عذرخواهی رو داشته باشه، عذرخواهی نکرد. ابا و استکبره. ارائه میکنید؟ پس کسی که اهل عذرخواهی نیست به نص قرآن او متکبره، او یک شیطانه، او جز پیروان شیطانه. چرا؟ چون شیطان معصیت کرد ولی عذرخواهی نکرد. قرآن میگه به جای عذرخواهی چیکار کرد؟ ابا و استکبر و کان من الکافرین. پس ماها هم اگر مرتکب اشتباه شدیم و شهامت عذرخواهی رو نداریم، ما هم در ردیف شیطان هستیم، ما هم مستکبر هستیم. به الا انسانهای شایسته اهل تواضع هستند و یکی از نشانه های تواضع چیه؟ عذرخواهیه. پس اگر یک پدر نسبت به بچه بدی کرد، قابل توجه همه پدران، اگر این شهامت رو داشتیم دست دخترت پسرش رو بگیری، صورتش رو بپوسی، بگو دخترم پسرم من اشتباه کردم، منو ببخش، نه تنها تو رو کوچک نمی کند بلکه در چشم اون دختر و پسر شما رو بزرگ میکنه. نتیجه چه میشه؟ اگر این دختر یا پسر یا روزی اشتباه بکنن میان پیش توی پدر معذرت خواهی میکنن. اگر نسبت به مادر خونه اشتباهی کردیم، در حضور بچه ها بیام از مادر خونه عذرخواهی بکنیم. مادرم اگر یه روزی اشتباه بکنه در حضور بچه ها میاد از توی پدر عذرخواهی میکنن. بنده این عرض میکنم که باید فرهنگ عذرخواهی، بله، فرهنگ عذرخواهی برای خانواده های اسلامی ملکه بشه. حالا بالاتر بیاییم، اگه یک مسئولی اشتباه کرد، این شهامت رو داشته باشه بیاد عذرخواهی بکنه. آیا او در چشم ملت بزرگ میشه یا از چشم ملت میفته؟ بزرگ میشه. دقت کردید؟ حالا امروزه گاهی خود تو فرهنگ سیاسی میگن فلان مسئول به خاطر فلان رخدادی انصراف داد، استعفا داد. این استعفا یک نوع عذرخواهیه. پس بنابراین بکوشیم این فرهنگ عذرخواهی رو در میان خودمان ایجاد بکنیم، هم از خدا عذرخواهی بکنیم هم از خلق خدا. हम यहाँ पे एक दुआ करना चाहते हैं कि खुदावंद करीम हमें ये जुर्अत दे, यानी ओज़रख़्वाही की जुर्अत अता करे। ओज़रख़्वाही जो है वो बहुत बड़ा काम है। खुदावंद करीम हमें जो है वो ओज़रख़्वाही की तौफ़ीक़ इनायत करे। ओज़रख़्वाही यानी तवाज़ु, इंसान अपने आप को फ़ुनूतन बनाता है, मुतवाज़िअ हो जाता है। आप देखिए शैतान ने इतना बड़ा गुनाह किया, जब उससे कहा गया कि सजदा करे, सजदा नहीं किया, अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया। बजाय इसके कि उसने जो इतना बड़ा गुनाह किया, हुक्म खुदा को नहीं माना, वो आ जाता क्या करता? ओज़रख़्वाही करता, खुदा से ही कहता कि बख्श दे हमें, मैंने गलती किया। नहीं, उसने क्या किया? अबा वस्तकबरा, बल्कि जो है वो इसके मुकाबले में उन्होंने तकब्बुर किया और ओज़रख़्वाही नहीं की। अगर माँ बाप जो है वो कभी बाप जो है वो बच्चों से जो है वो बदसलूकी करे तो हमें ये सीखना चाहिए, या उस बाप को ये सीखना चाहिए कि उन बच्चों से उज़रख़्वाही करे, उनसे माजरत ख़्वाही करे कि मैंने बुरा सलूक आप लोगों के साथ किया। तो दर नतीजा जो है वो बच्चे भी एक दिन हाजिर हो जाएंगे, अगर उन्होंने गलती की वो भी अपने माँ बाप से जो है वो उज़रख़्वाही करे। हमें इसको कल्चर बनाना पड़ेगा, फरहंग बनाना पड़ेगा इस ओज़रख़्वाही को। यानी मुस्लिमीन को जो है वो ये चीज सीखनी चाहिए कि हम लोग जो है वो क्या करें, अगर कोई गलती हमसे हुई है तो हम ओज़रख़्वाही करें।
कोई किसी इदारे का मसूल है, जाहिर सी बात है उसको भी ये सीखना चाहिए। अगर उसने किसी कारमंद से और अपने उस जो उनके यहाँ काम करते हैं उनसे कोई गलती की हो या उनसे कोई बुरा सलूक किया हो, तो उसको भी सीखना चाहिए कि वो उनसे माजरत खाई करे। आजकल जो है माजरत खाई जो है वो इसके बहुत सारे मसादीक है। अपने उस ओहदे से हटना ये भी एक जो है वो ओज़र खाई का है मिसला। عذرخواهی مثل یک شربت تلخه. خوب عنایت کنید. عذرخواهی مثل یک شربت تلخه، اما اگر بخوری بلافاصله بیماری تو درمان میکند. یا مثل که یک قرص تلخیه، اما اگر بخوری بدنت که تب کرده رو از بین میبره. یا مثل این که آمپول به خودت بدن، میگه خودت رو آمپول بزن، سخته، اما اگر بزنی از درد و بیماری نجات پیدا میکنید. پس عذرخواهی آغازش تلخه، اما بعد از انسان آرامش پیدا میکند، راحت میشود. ये ओजन खाई किसकी तरह है? आप देखिए, अगर कोई इंसान जो है वो बीमार है, यूजुअली जो है वो ये दवाइयाँ जो होती है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, अगर आप जो है मामूलन ये दवाइयाँ सारी जो है वो कड़वी होती है, लेकिन अगर इंसान ये दवाई पिए और इसके नतीजे में क्या होगा? सेहतयाबी, सलामती। यानी ये चीज इब्तिदा में और आगाज उसमें ये हम लोगों के लिए जो है वो ये कड़वा लगता है हमें, लेकिन जो है वो इसके आगे और नतीजतन हमें जो है सलामती वापस मिल जाती है। चाहे वो लिक्विड दवा हो, चाहे वो सॉलिड दवाई हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, तो ये सारी चीजें इब्तिदा में हमें ये लगता है कि हमारे लिए सही है, लेकिन अगर हम उसको अंजाम दे, टेबलेट खाए या इंजेक्शन जो है वो करे, तो दर नतीजे जो जिस बीमारी में हम लोग मुब्तला होते हैं उस बीमारी से हमें छुटकारा मिलता है। इसी तरह ओज़र खाही जो है वो ओज़र खाही करना, इसमें क्या है, वो नतीजा जो हमें हासिल होना चाहिए वो नतीजा हासिल हो जाता है। یک داستان تاریخی براتون بگویم. کسی که اهل عذرخواهی نباشد هم از چشم خدا میافتد، هم از چشم امام معصوم سلام الله علیه میافتد. علی ابن یختین از یاران و اصحاب باوفای امام صادق بود. به امر امام صادق در دستگاه عباسی حضور پیدا کرد برای حفظ جان شیعیان. اما همین علی ابن یختین که وزیر بوده است، تو روایت داریم یک شبی ابراهیم جمال شتربان به صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. ابراهیم جمال یعنی شتربان بوده است. چرا از اتاق بیرون میره؟ یه صلوات دیگه بفرستیم. اللهم صل علی محمد. این آقای شتربان ابراهیم جمال اومد در خانه علی ابن یختین را زد. آقای وزیر گفت کیستی؟ گفت ابراهیم جمال هستم، شتربانم. گفت
الان شب است، من وقت دیدار ندارم و حاضر به ملاقات با شما نیستم. ابراهیم اصرار کرد، اما علی ابن یقطین توجه به ابراهیم جمال نکرد و ابراهیم جمال دل شکسته از خانه علی ابن یقطین برگشت. علی ابن یقطین جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت ہی اچھے صحابی میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہنے پہ وہ عباسی حکومت میں جو ہے وہ اس نے وہاں پر عہدہ لیا تھا عباسی حکومت میں، اور امام اور شیعیان کی ان کو حفظ کرنے کے لیے اس نے یہ کام جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا تھا۔ تو وزیر تھے اب عباسی اس امپرر میں یا ان کی حکومت میں ایک وزیر تھا، تو ایک دن جو ہے وہ ابراہیم جمال جو شتربان تھا، ابراہیم اس کا نام تھا، جمال یعنی شتربان جس کے یہاں اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آیا علی ابن یقطین سے ملنے کے لیے، رات کو آیا تھا ان کے گھر، تو دق الباب کیا تو علی ابن یقطین جو ہے وہ نکلے، کہا کیا چاہیے، کہا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا، اور علی ابن یقطین نے اس سے کہا کہ میں اس وقت آپ سے نہیں ملوں گا، آپ رات ہو گئی ہے، تو اصرار کیا ابراہیم جمال نے، بہت کوشش کی کہ ان سے ملے، لیکن علی ابن یقطین نے انہیں موقع نہیں دیا ملنے کے لیے، بس ابراہیم جمال جو ہے دل شکستہ ان کے گھر سے روانہ ہو گئے۔ خدایا به ما هر مقامی میدهی قبل از آن ظرفیتش را هم به ما عنایت بفرما که نسبت به بنده های خدا قائل به تفاوت نباشیم، چون گاهی اوقات میگن فلان کس اومده، میبینی این رئیس میزش رو ترک میکنه، از اتاق بیرون میاد به استقبال میره، اما گاهی اوقات یک انسان معمولی چند ساعتم پشت در بماند تعدیلش نمیگیرد. این همون نشانه خوی استکبار و تکبر در وجود انسانه. علی ابن یقطین ابراهیم جمال رو مأیوس برگرداند. تو خداوند کریم یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمیں اگر کوئی مسئولیت عنایت کرے تو ہمیں اس سے پہلے ظرفیت عنایت کرے، یعنی ہم لوگ ایسے نہ ہو جائے مقام لینے کے بعد جو ہم بدل جائے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مقام ملتے ہی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، اپنے اس سابق کو بھول جاتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان جو ہے فرق، آپ اگر کوئی مسئول اس کے پاس جائے تو ان کو احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی معمولی انسان جو ہے وہ ان کے پاس جائے ان کو جو ہے وہ ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، اصلا وقت نہیں دیتے ہیں ملنے کے لیے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ جمال جو علی ابن یقطین کے پاس گیا تھا اس سے جو ہے وہ وقت نہیں ملا، اور اس کی وجہ سے ان کا دل جو ہے وہ شکستہ ہو گیا۔ علی ابن یقطین همان سال قصد سفر حج را کرده بود، از کوفه حرکت کرد به سمت مکه، اما گفت قبل از اینکه اعمال حج انجام بدم برم مدینه خدمت مولایم امام صادق برسم، آقا را زیارت کنم، بعد برم اعمال حج. مدینه رفت، در خانه امام صادق را زد، فرمود کیه؟ گفت علی ابن یقطینم. گفت وقت ندارم تو رو ببینم، برگرد. گفت آقا من نماینده شما هستم. اصرار کرد. امام یه جمله گفت به همان دلیلی که ابراهیم جمال را تو به حضور نپذیرفتی، من به همان دلیل تو را به حضور نمیپذیرم. امام او را متوجه اشتباه خودش کرد. فرمود چه حق داشتی ابراهیم جمال را از در خانه خودت
مأیوس برگردانیم. عرض کرد ابن رسول الله برگشتم کوفه دل ابراهیم جمال رو به دست میارم. امام فرمود خیر، تا دل ابراهیم جمال رو به دست نیاری من هم تو را به حضور نمیپذیرم. گفت آقا من الان مدینه، ابراهیم جمال کوفه، منم الان رهسپار حجم. فرمود اگر بخواهی این کار شدنی است. به امر امام، دعایی که امام فرمود، لحظاتی بعد جناب علی ابن یختین خودش را در کوفه کنار منزل ابراهیم جمال دید. در زد کیه؟ علی ابن یختین هستم. ابراهیم جمال تعجب کرد. علی ابن یختین وزیر خانه من ابراهیم جمال. در رو باز کرد. جناب علی ابن یختین صورت خودش رو خاک گذاشت. با ابراهیم جمال کف پات رو صورت من بگذار و اعلان بکن که علی ابن یختین تو را بخشیدم. جناب ابراهیم گفت بخشیدم ولی این کار رو از من نخواه. اصرار کرد. بالاخره ابراهیم جمال کف پاش رو صورت علی ابن یختین گذاشت. گفت تو را بخشیدم. رضایت او را به دست آورد. بعد از لحظاتی با دعای امام خودش را دوباره در مدینه به کنار منزل امام دید. این بار امام در منزل را باز کرد و با آغوش باز علی ابن یختین رو پذیرا شده است. آری عزیزان، اگر به جایی رسیدیم تواضع را فراموش نکنیم و خود را گم نکنیم. پس خلاصه عرضم اینه که تکبر نشانه این است که من هنوز توبه نکردم، اما تواضع و عذرخواهی علامت دومی این است که انشاءالله من در مسیر توبه قرار گرفتم. यहाँ पे अली इब्न यकीन ने जो इब्राहिम जमाल को जो है उसके लिए दरवाजा खोला नहीं था। अब ये अली इब्न यकीन जो है वो कोफे से हज को रवाना हो गया। इन्हें हज करना था, उसकी गरज से मक्के की तरफ रवाना था। लेकिन इसने जो है वो ये सोचा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहाँ पे था? मदीना में। तो इन्होंने सोचा पहले जो है वो अभी हज के लिए टाइम है, पहले इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के घर पे होके आता हूँ और वहां जियारत करके फिर हज को जाता हूँ। तो कहते हैं कि जब ये वहां पहुंच जाता है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम घर पे पहुंच जाता है दफुल बाब, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ से आवाज आई, मैं आपको अभी मुलाकात नहीं दे सकता। अली इब्न यकीन से इमाम सादिक फरमाते हैं मैं आपको जो है अभी मुलाकात नहीं दे सकता। तो अली इब्न यकीन ने कहा इमाम मैं तो इतनी दूर कूफे से आया हूँ और हज को जाना है, मैं अभी आपके घर पे हूँ, आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ, ये क्यों मुमकिन नहीं है कि आप मुझे जो है वो मुलाकात दे सकते हैं। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसी इल्लत की वजह से, जिस इल्लत की वजह से आपने इब्राहिम जमाल को जो है उसको मुलाकात नहीं दी। तो इमाम ने कहा जब तक आप उज़्रखाही नहीं करेंगे इब्राहिम जमाल से तब तक मैं आपको दीदार और अपनी मुलाकात आपको नसीब नहीं होगी मेरी मुलाकात। तो इब्राहिम अली इब्न यकीन ने यह कहा कि मैं अभी यहाँ पे मदीने में हूँ, कैसे इब्राहिम जमाल जो है वो कूफे में है, कैसे ये मुमकिन हो सकता है। तो कहते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो ये अली इब्न यकीन जो है वो फिर से अपने आप को कूफे में पा लेता है। तो इब्राहिम जमाल के घर पे जाता है, उनसे कहता है इब्राहिम जमाल से कि आप मुझे बख्श दे।
تو امام نے اس نے جو ہے وہ کیا کیا، علی کی اپنی نے اپنے سر کو جو ہے وہ خاک پہ اور ابراہیم جمال سے کہا کہ اپنا پیر میری صورت پہ رکھ دے. تو ابراہیم جمال نے کہا میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں، آپ وزیر ہے، ایسے کیسے میں کر سکتا ہوں، میں آپ کو بخش دیتا ہوں. ابراہیم جمال نے ان سے کہا کہ میں آپ کو بخش دیتا ہوں لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں. لیکن علی ابن یقین نے اصرار کیا کہ آپ اپنا پیر میرے چہرے پہ میری صورت پہ رکھ دیں تب تک میں کہوں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے لیکن آپ یہ کام کریں. تو اس طرح جو ہے وہ ان سے معافی مانگ کے امام پھر سے دعا کرتے، پھر سے یہ مدینے جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو دیکھیے تکبر جو ہے وہ سب سے بڑی علامت ہے انسان کی بدبختی کے لیے، لیکن عذر خواہی جو ہے وہ مقدمہ ہے اس کے لیے توبہ کی. من یک اصلاحم بکنم. علی ابن یقین از اصحاب امام موسی کاظم موسی ابن جعفر سلام الله علیه بوده است. غرض پس اولین قدم توبه پشیمانی قلبیه، دومین قدم توبه اقرار و اعترافه. این دعای کمیلی که انشاءالله امشب میخوانیم علی علیه السلام داره به ما می آموزه که در پیشگاه خدا اقرار کنیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت الاسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا تحبس الدعا. همه اینها داره اینی که شبی مثل شب جمعه برو در خانه خدا اقرار بکن به گناهان خودت. تو یہاں پہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وہ علی ابن یقین جو ہے وہ امام کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. تو آج جو ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے امام علی علیہ السلام دعا کو ہے، اس میں انسان ہر طریقے کا جو گناہ انجام دیتا ہے اس گناہ کی طلب بخشش خداوند کریم سے. جتنے بھی گناہ میں نے انجام دیے ہیں طرح طرح کے گناہ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ خداوند کریم کے در پہ آ کے اس سے یہ کہنا چاہیے کہ خداوند کریم جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں ان سب میرے گناہوں کو معاف کر. اما سه چهار مرحله دیگر وجود داره. اگر خدا انشاءالله عمر بده جلسه آینده عرض میکنیم. خدایا قسمت میدهیم به حق پیغمبر و آلش همه ما را از توبه کننده های واقعی قرار بده. فرج امام زمان نزدیک بفرما، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بفرما، مریضها شفای عاجل مرحمت بفرما، عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تین چار مرحلے اس حوالے سے ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اگر خدا کریم نے قوم عنایت کی اور توفیق دی انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس کے بارے میں بحث ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم